Rashid. Dari mana? Ini Pang nah, batu tukar kayak ini Pang. Kayak apa kabar Mama Rashid? Alhamdulillah baik. Pian Pang? Alhamdulillah baik juga. Ada apa nih? Bukan Pian nih? Nah Kilai, Pian tahu aja loh. Lagi zaman-zamannya Nina, musim-musimnya Nina politik. Rencana Pian nih hendak menyucuk yang mana? Nang mana aja, asal baik gak sangsunyaan. Pas benar amun kayak itu. Nah Cilai, ada titipan, paham kalau? Nah, apa nih Cil? Paham ja, minat baik, kan ada pamit yang kada baik ya kalau? Jadi catat nama Pian Gila. Catat namanya Mama Rashid lah. Aja, amun kayak itulah, makasih benar lah Mama Rashid lah. Amun kayak itu, kami berparusai lah. Ih, berilah. Oi, bapaan buan kam? Pinah haur nah. Kasih nih makanan dulu. Nih, silakan Pak. Nah, ini lah Pak. Apa itu? Jangan yang kada-kada lah. Ini kada ada maksud apa-apa Pak. Kada hendak kok menerima kayak itu kada. Ja Pak. Mungkin itu kami permisi. Nah, ayo ja, hati-hatilah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, iya tuh. Waalaikumsalam. Nang kada-kada aja musim pilkada nih lah. Pian nih, kenapa kada diambil tadi? Ngalaran. Apanya nama laran? Kau pindah temakan nang kada-kada umanya Lamun nyalain pilihan Pian, ambil aja padahal. Kadanya kayak itu pang umanya Kada boleh tau lah kita tuh nang kakak itu haram umanya Nah, tuh nah. Kopi nang Pian minum tuh titipan dua. Astagfirullah. Kenapa kalau? Aku kada tahu bang. Ya kata tahu tadi kada ku minum. Sarap Pian jadah. Umanya banyak dah tadi umanya yang datang hendak membari tapi kada ku ambil. Sarap Pian ja.